Kajing tua Lumbah laju bar hadu kata-kata hak Surok Silong Pynursla dauki na kajing penbetai dynamite ke company na Surok. Kani kajing tua kelajian adu nin ke apson tarik bat kajing penkhoi kadang ya hadu menta ke sengi ke apson tarik nairo ajapsan handai ompat dep setia. Nama Sahkut don du Kiba Sahmiet ha po kali ha Surok baru Sahmiet. Kajing hap Lumbah kadai hajan ke senong pumlum harum ke senong Leit lengkot. Kalai kawan ka Sahkut lut sebak na baru al yang hakata jaka kata kentup gitu gibon keu saya silong bat batmu ban hia setan Pynursla dauki. ना ये साइड में कैसा है उसमें है वीडियो बना रहा तू अभी नीचे भी पूरा चला गया हमारा भाई नीचे तो पूरा गिरा। ये रात में इतना स्लाइड आ गया देखो ये ब्रिज से लेके वो ब्रिज हाँ ये ब्रिज से लेके ये ब्रिज दिखाई ना ये सामने इधर से लेके वो लास्ट मशीन दिखाई दे टर्निंग तक पूरा मटेरियल है कुआरी का पास।